kumin kumti lam khanin khosik luna tiang taksana khamthem thum tiang te khakan ne sa khan te khati sen te khakan te sa strap by fast kan hu tam khop maya tun na ya hianin khatiang lo deu khosik luna luak chuak pumna vun thak vol tiang te kan nei le nual maya heng hi kan te sa tai strap by fast te malaria te tiang te amai ro chu tun na ya hi chonin strap by fast tam vok to lova typhoid hi kan manual thung emi kan omna bulvela na ya hianin chu wangin tu na hianin typhoid chung cha kan soi don na alan chu dan te a in ven na te en kol na te chuan sub typhus ni le typhoid ti hi in ang deuh hle kan ber chu sub typhus thlen tu le typhoid thlen tu hi adang de ya sub typhus chung chang te po hai kalo soi to a video pani nge pathum vel lai adu tan en let thayanga typhoid hi na hik pakhat salmonella typhi anti hemi awanga lo om hi ni atlang puin hemi khosik sang te kothalo te tiang luak te hi a thlen thin ka typhoid ta ti hi antamba kan hrefo wanga mizo te ji anga hian he dat na hi ami khollo le te tapok ka thei om me tuan la pho thiam famlal zawa ti kha typhoid na wanga thin in an soya khati hun lai vel khan typhoid dam doi kha mizoram aina om lawani yo wan ti thei om si lawa laljawa khan en tlok tok rengota zoi muang ina chathlari rin in an soi bokani atlang puin typhoid natna hi hemi kan eile in thiang hlim lo wangte hemi tui thiang hlim lo ina tang kai ani tlang puya hemi kut silfai that lo wangte le hemi zun le ek tha da na wangte tiang huna te hianin atam zuala in mi hring in hnai lutuka chen ho na mi hring bit na huna hianin typhoid ti in kai a ol bokani tin mi then khat chuan in engma in social na nei lovin typhoid te pokhan lo ve reng theya an ma nia engma lang chuak si lowa lang chuak si lowi lang chuak si lovin hek te hi apudar tu ti maila carrier anti typhoid ve in ti hrelovin midang te khan kai chong thei ani e wangin emi kholai le emi daipon vela ek mai te hi thalawa chu kan thevek anga chuan septic tank nei vek te po ya poimo hle chuanin kut silfai ngun te po poimo hle ni sabon nian fai takin kut silfai chung ta te po kan soi to kut silfai mai hianin emi natna virus te le bacteria le natna rik tam tak laka hian min veng thei ani typhoid na ta thlen tu salmonella typhi hemi rikhi hemi kan ri la hian om tlang puya he kan en kol lo chuan ti khan a in thla punga thisena ta po khana lut thin ani thisena tangin taksa peng rang hemi kan thin kan la kan mit yan thlinga te khana lut thin a lut theya chuan typhoid nat na hi ni te kan soi tong khanin ama sabera chuan khosik angina lang chuak thina in lu te lo na lu hai te pon om theya in vun bol tiang te pokha alo ma vun thak vual ang te pon om thei ni chuan amai ro chu typhoid na ve zong kha an vun a bol vek kherlo an bun nge bol te lo om chuanin emi om te dul le emi ngong vela te an om du bi kani chuan typhoid ve chu an taksa te po chawa an chaw ngoi thina pum te po lo na theya pum nuam lo pum chong kan tiang te in ek khal te om theya chuan ni china kan soyang khan lu ana thei bokani naw panga chuan kothalo ek tui tiang ko kho tiang kha om du puitlinga chuan ek khal om du hlo thungani chuan ana sat to chuanin hemi ngai tuana mu mal lo unconscious ti chia lo mo vai ruai om na te yan te kha thlena in kothalo na sadeu te chuan luak te kha a thlen thin bok ani chuanin typhoid na in kol lo hian hemi ril pop ila perforation te thlen theya he wang hianin ko chung le a che vela na hrik a try dar thina kha hi peritonitis anti chuan typhoid na in kol lo hianin hemi pumpui le ril ko chunga thiput internal bleeding an tiang hi a siam thei bok ani nada pakhat para typhoid anti hi om boka typhoid na angin lang chuak ve boka para typhoid hi
salmonella enterica emo paratyphi emo hemi hrik wanga omani typhoid angin lang chuak ma se typhoid angin athok na lawa taksa khoi nep dewani typhoid enkol na hi antibiotics ani bera antibiotics hian hemi amuma ai chonin cyprohloxacin te an manga in tun ma chon hemi chloramphenicol te ebaka azithromycin te poi an manga in injection chonin ceftriaxone te tiang te man ani ber thina typhoid ve chuan emi tuisik te chuan tuiri lampang te chuan in tama poimo in taksa te chawa chote kan ei theilo chuan atul dan zirin dip khai te po ngai thina chuan dichata kan soyang kan pumpui le ril pop yang perforation te alo mani chuanin zai te po ngai thin chuan tun la ya drug resistance atama e wangin typhoid te po hi adam har fo ani drug resistance hi chuanin dam doi khan a tho turangin na kha a thok theilo ti na ni chu chuan typhoid na nei tan chuan hemi sa lam chi te chuanin thil kan hui ang chi te mui mer te chuan dietary fiber hemi yang chi te butter te ghee le thil mom lu tuk te kha isu poimo chuan voi khata thil ei teuh lova voi khata ei tlema agin te kha atha chuanin pumpui na ol sam taka pai troi theyang chi tuiri lampang te kha ei in tam tur ani chuwangin coconut tui te hei don fo ang te bu hop te glucose te apple balhla te hebaka dal hang an thur hang phuinam hang yang vegetable soup anti ate pokha ei in tam poimo ani chuan ramchang kang lo pianga hemi typhoid na hi atamani tang pui thu in hei hi re thei wang te ani phakata achan chu mun re thei ram re theya chuan septic tank te hi an nei lo thina he wang hian mun ram cha an ek mai thina wangin typhoid inven ahara chuan tui thiang lim in tu ra om lo na hmuna te po typhoid taka inven ahar thina chuanin kutsil faina cha kan thiat lo hianin inven har bokani ni chata kan soyang kan inven hi poimo ber maya wang chuanin tun hnaya mundanga mizoram mundanga chong ka halo tuna kan thona hemi long tai le a che vel thang hianin typhoid ve hi nom nual maya chuan hei hi mipuiten hriela poimo ange chuan faina hapta te siama faina be puite kan thlak fo the poimo heng te hi typhoid le emit na dang la kai theng chi covid te boni kha kan hret kha khang laka inven na te kha ani wangin kan eile inte fim phurila emi hotel emo restaurant kan chulna te po an tui chhop te po hi ingot lovila in tho ina kan thil eite bom lo te po kha poimo toy zong in thiang hlimna le faina poimo ni ole khang kha typhoid chung cha kan soi thei tlem chu ni te se